Ngupen ka Iran tat mai nuclear ga jamo ka te ga wi titaga nuclear. Iran to ga program nuclear ga da kel kana marka mo karon kit kel kurban wani jenti yur baraw ka kwenen ten bor ka gwadi dan Iran kana marka ma tekan ka mar mo gwa karon kit kel kurban wani jem baraw ndo Iran program tat nuclear ga da to ka lok mi jaga ga marka ma dungno karon kit kel yur kurban wani jem baraw yur bangwan ci marka mo lok ila ka mai Iran kapchong korke me cha ku sha e te ka mar mo gwa kana marka ma ka pin wi kom ka Islamic Revolution Nika korke me ci Iran bana waj me ci ror ger ala Islamic Republic ja wi cham wi mon tung wan mo dier ka o de Iran program nuclear ka damo mo jagmu balat ka atomic bomb ne karyang uranium ga man tega ja program nuclear ka Iran a program la daga ku ngwan to gold ngwan rai ngwan to kel tan go ke jan wo de Iran nuclear an lada ladlat ko dare Israel mo garyak lar ku mar kam jabo an wo program nuclear ka mente ka Iran malada ko dare won bada Israel ga ja We didn't take a my nuclear we mon ko we tiani lo kan we to America England Russia China French India Pakistan amana North Korea ladja bo no de Israel take my nuclear gan mo dungno kanan nga jogo ka ngute ko we to take nuclear to ka take we to pen go de let ka nuclear alode de jaga liang e cha tain ko ron kit ke lu kurban wonen jen bakkale lu badda ko kwenen ten bor ka o cha tat my nuclear ga be ja dit we mon a treaty mo chwale NPT muluno non-proliferation treaty ko kujmo aliang mo ki treaty mo la rajen wo to wi ka lwang ko de kan te ka nuclear ji wo ki nuclear mo chalat ka kwi ma ki kor ko kujmo la rajen wo wi te ka nuclear no won akan bete ka lwang to ka tale wi tin ji din lwang ko de kan let ka nuclear kan ngot NPT tin cha tain ka kan wi ka bom ko chikan de let ka nuclear ka na mo mi cha tain wi to goal amani jen point in Iran kan liang NPT ama kan Israel Pakistan amana South Sudan kan Canada North Korea chak kam ro de chong liang mi cher ka liang mo India kan Pakistan wai tan ga wargan rotan kan nuclear kien lei ala nyen kor dungno on tama lep ko jeno ba kwa kor nuclear ga dien de luñ South Sudan kan wargan to ta ko wi mi pai chak ka tele program nuclear Israel kan wargan to ta ko lara je matala wit kon ken ngai ko pi program nuclear gada we jala chap kor kel me bajik tare jago bu widien wan gaja ko ku mo ci Iran kan wi jala amten ko ken Israel real maj ko gwad me bar ko dar to ga ngai ka ko pi program nuclear gada kano dar mai korlo Iran chang mala jala ra got ngwan no tele nuclear arwa Iran mo kan ngat wi wen mon ngwan karon kinara wi daro ko ken enten bor jojen wo gul Iran te ka program nuclear ga no mo chungot NPT nok an mo ajen ci Iran no rek to gol amana rek tin tok an wala